adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha JJM Contractor Associations PhD atumpen pherangkia mai gangni Arkoi ni phaikre pho surihini rengkor trokarni Dipu Tourism Lo Shalong Jal Jivan Mission Contractor Associations PhD Department Karbiang Long Thi Hekpen JJMCA PhD asong atumpen pherangkia mai pedo ponlo Alangli tumpen kaningje pon atengke kedamtang arkoi ni phaikre pli surihini rengkor trokarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phantara langso kajir ronghang pi IB along chetong dun si bil kelong le rekpen ki sung ka chetong nang aphuthak chingki chethan pedo pon si pinpura lotame pejir dun Sopi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pentame labang sobi latangka prabjin pen kipi ponjia phansi lamchak pidun thu Sokachi tongduna hut KACCM Dr. Tuliram Ronghang pentame lamchak chipi dunlo. Sojok alang litum pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen. KACCM Dr. Tuliram Ronghang atumapan kachuro pusitame pajirlo. Sonsi so perangkia mayalong JJM PhD maipu Raching Leng Komal Singh Tiso Kong Chunbang Bhovel Singh Milik Dun Maipu Nobin Kiling Pachetak Chunbang Susana Milik Pidhin Rimbang Suman Roy Atumpen Perangkia Mai Pedo Ponlo 2019 চনৰ পৰা 2026 চনলৈকে আমি জল জীৱন কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই আৰম্ভ কৰাত কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ষ্টেনচিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম শেষ কৰিব পৰা নাই কিন্তু গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এনেকুৱা কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে কাম কিয় শেষ কৰিব পৰা নাই আমি গাঁৱৰ কিছুমান ঠাইডোখৰ পানী দিব পৰা নাই আৰু কিছুমান ঠাইবিলাকত কাম কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে গতিকে আপোনালোকে কিয় কাম শেষ কৰা নাই সেই বিষয়ে আমাক অৱগত কৰাই কন্ট্ৰাক্টৰবিলাকক আমাক সোধে আমি আনসাৰ দিবলৈ বহুত কঠিনতা পাইছিলোঁ সেই বিষয়ে আমি চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ বহুত দিনৰ পৰাই আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেই চেষ্টাৰ ফলত আমি যোৱা ৰাতি তাৰমানে কাজিৰঙাংপি গেষ্ট হাউচত আমি চিফ মিনিষ্টাৰক লগ পালোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগ কৰা উদ্দেশ্যৰ আমাক সহায় কৰিলে কাৰ্বি আংলং টিম কাৰ্বি আংলং আৰু লগতে আমাৰ চিফ CEM ছাৰ তুলিৰাম ৰংহাং তেখেতে আমাক সহায় কৰিলে Nilitum ajak dingklui pen sami kaum choklem lo lasongbong nilitum akisung achak nang penan ari jinglo labangke nilitum payment kelong le ba nilitum isi sai pasami nilitum claim de khedalo so jeni pen sami nilitum penan kache song dadolo posanang papi japrangi pha sitame nilitum dharna gado batai lo sitame nilitum phan nilitum kaching hona asiam Dr. Turam Roha alangli nang Japon pensi to wejos tame nilitum phan nang paching kilong lo labang ke nilitum kaching hon Chief Minister lo Dr. Himanta Biswa Sarma alangli pen tame misen pen ching kilong lo chethanong lo asi laso chethanong pen labang ke nilitum akisung tame chepaklang lo nilitum penana contractor loan sikia la pen mane choram chat pen si klang du pen de choklem ali aposi payment alam pen sini tum pen an sung nang lo polang li phan chethan pen tame lang li same ni tum phan misen pen alang li same reply nang sipi lo je nang li tum apoisa same long da prang po labang ke ni tum central pen tame chingki than pon bom lo lasi February chiklo bang ke nang li tum phan payment ang pipon po boselang li nang chechak lo la pen ke kam same cheng pon po bosining thelo lasi nili Pachunuri kangtung bu nilitum JJM contractor pen same ka benglong ora long stami kido ana scheme tame kile dim tan da kanane panglang long le dim du penana dim dolang ba kichun che dim du olang posi lasu pachunji phanke la ke nilitum contractor tum same se responsible thiu e people ma la bangke nilitum claim tang da lo posi la ke nilitum se pachun background pakpo same lasu che pachun tere ga theke ni tu payment long le posi nilitum che pachun tong le thidalo asinon bang payment long lo pongte la ke nilitum kabi tok anu longan sami nitum labang lang pali phan mangke la nitum sai sami chekrem panpo sinon komane yong si akar elitum kalbing ngora sami komane mis propaganda ba kopini news long sami reporter long sami
negative apan pita pipulu petang te labang ni tum chuning rilo athe lang apan sinangi pot karbing long arat phanda chuning rilo le lang abang ke litum prajin sa melong da prang po labang ke to chief minister wa chicha daklo lapen bisikoi bangke nilitum sami to pipo se sai ke oinang kok ma pula helam di thando posi nono bangke ning se paronang po karbing long rat sami lang bang along pupura lapen la sologat men ke litum asiam tami pinani litum long sami archak nang pidendo aposi alang li phanta chuning rilo to we aching ki than lo malang bangke lapulo 28 bangke alang listami nang than lo je all Assam all India chief minister to manda pi chief minister ta hanglap lo chingki than po laso chingki tang laso philu patang te nilitum handa payment ang release po lapen aku nilitum chuniru sobadim sami nitum kambang ke sai cheklam pon po to lancho si nili hin pen sami plus ke pa jo si bangke litum kaching hona chief minister phanda choro par pilang li mesen pen itum han reply nang pipen na than pot lapen geli tuma asiem phan sami to turam han choro par piglo alang ni sana charap chitu dun pot MSC kadom te rang pia hemalong hacha ke kana jai me ke paman pon arkoi ni phai krepli surihini rengor trokar ni MSC kadom te rang pi methang hemalong hacha ke kana jai me ke paman pon sonsi ni hang dhon surya hawar amai chun bangla pen mai phu samson ti munga tum pen patir pi ponsi la pen rong ke theke se sunit poklen lekthe arong risoi janga tum cherap cheto dunsi soropothar MSC constituency ka parlo sangti hidi number adurso poklen lekthe rong patumi ni phaikre ke thom pen pangcheng ponsi pini agricultural society central committee mai phu humsing be a hemalongta hacha ke kana jai mek aliralon pen pachun pon Aduntu lunsepo kangbura kiling klengdun sarkiri lekthe kleng sarpo hemson lekthe lokhio bok ruptalin teronpi lasordi ki pidun rongasa ronjit lekthe lapen basa pi sika teronpi anparta rasinja songaro amaya tum cherap chito dunsi mai mesen me etpen pachun pon bokajan hanjang langso pen bisnu lekthe nangke lo berta bông ta punga bila bông jik kita apre bang ten bông ha cakangkan panduk yong sisara sara bang tang ci yong tang hai sara sara bang tang ci su ki wa de mi se long ta Kasi sokiroi bangke sokroyang ding bangke laan hello ansi mo aju si aku hacha ke kang pang ding bangsa ku Lang Hempi Holy Trinity School along Paipo Arni Kethe Ketalona Mai Paman Pon Nizang Karbiang Long Pen Meghalaya Hoi Kachikoi Not Lang Hempi Rong along Kedo Holy Trinity School along Arkoi Ni Pai Krepo Arni Paipo Kethe Rani Hok Pon Pen Talon Pon Pedo Ada Porpai Sirke Pen Arnama Phan Kero Ke Kan Pen Pangcheng Ponsi Melur Ke Kai Hei Hei Pen Saya Mu Pachun Ponlo Ahoy along laan suse alira cham ke pa do ponji phan pualong akhaiti natum akilun ke kan setame ke Charlie Klim Somaratuma hin pen pai po atuma phan manpeng pen paklang pon Holy Trinity School Lang Hempia Principal Father Johnson pen ke Charlie anathu kenang sot la pen ke Charlie dunde atuma phuthak ko an ke prek la pen ke na hok alama phuthak rada phan mate apia po atuma phan klar dak pen than pe klar pon
Halapu Sister Carolina Holy Trinity School a headmistress a hin pen setame kedam tang surihini rengkora pho pen surihini rengkora trok aningkan angbong ko anasai amu school a pen ke Charlie Klim Somar atuma phan ke claim kedam amu ke Charlie Somar apia po atuma phan Klarda kalam kachipaklang pont Labang so mai long man peng pen kachitong dun lake lang hempi tiripi pen Karbi Charlie song amai phu James Rongphar Rada Cyclem bang Doloraj Tiwari lang hempi press club kong chun bang onar son timung hei he atum chitong dun pen mesen pen labang so mai pachun ponlo lang hempi pen onar son timung report kat news Akam kiklay matum pini parents day katalon katali yapan nanglitum ketiklong akam kiklay matum anta ilituma headmistress lapen alangli teacher atum hello kedam tan ciklo jon anbak nalitum cepodu piklo alanglitum kacepedu pensi pini arni ilitum labangso pope atum arni kete talon longlo मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ मैं सब समय बाहर में है लेकिन आज दिन में आप लोग जो देखता है वो सब हमारा हेडमिस्ट्रेस का और टीचर लोगों का काम का फल है इसलिए मैं आगे बढ़ने का पहले ये सब को ये जो आप लोग देखा है ये लॉन्गपो कोपिलो तक लॉन्गपो Harong arlo sumar dopik lo bon seta loka charlie tenggi awe nige hoi pension neli lali tum apan nang than lang ele tum padar arata tum mangbang damlo tangte alang le tum kamata ka chokche ma magalima ne chini ni osmar ninga nisi ninga nihini an ke sul dambo laso abigi ribupu Karbi atumang bongge lan awi seta neli keteklong ke lahelo ake yonga osmar atumge ningani hini school wangpo laso abi eri bupo kangting ajo pensi wangpo ningani hini ma ningan ke tom loka charli dupo laso abi ako kangting ajo si dam tupo lason ke chokchi adai ke kumadlo ilitang ka do ka velo Ilitang ka do ka biafan o samarafan katyang atowar cepklangji pulo tangte loka charli afan awarsai pinang po non orang arlo damlo tangte teklong po school damde o samar ke do piklo la pulo tangte loka charli eri pulo tangte o samar tamakat akai adak amatle judelo labang swalam elitum chini pemen angji lasi neli kachingon pepe atum neli nanglu tum apan chuningri thulo osamar tum apan loka charli apan avarsai pinon nanglu tum kachepedu pensi chuche junje pit pensi nanglu tum osamar apan non avarsai pibom lo labang so avarsai ke nanglu tum ke pipon bom nangji pema alanglu tum apan avarsai ke piatum ke towar kapeklang atum ke tangga paisa karcha koriya tum ke kaprai katum kalilo nangli tum chotlo illi tum chotlo piniarni nangli tum labang so katalon along ke bang apot neli nangli tum ka do ko biapan niang long pen choro par piklo मैं आप लोग सब इधर आया है इसलिए ये प्रोग्राम में आया है मैं आप सबों को मेरा हृदय का अंदर से मैं Intelligence plus character, that is the goal of the true education. We, the Holy Trinity School, believe in the above mentioned definition on education. Education must develop both a person's intellect, means ability to think critically, solve problems, and this moral compass, empathy, integrity to create individuals who use their abilities
to build a better society, not just efficiency or personal gain. To achieve above mentioned goal, our teaching staff is striving day by day through our academic. Tang te pini adaba birda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru.